Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita dapat bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat wassalam Allah semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Rasulullah yang diutus Allah untuk menyampaikan syariat Islam dan memberi syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara inti dimulai, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, Mars TPA. Kepada adik-adik yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan.
bismika wa amut. Doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dunubi waftali barahmatik. Doa keluar masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dunubi waftali barahmatik. Bacakan sholawat busra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busra salatan tubashiruna biha wa aulana wa auladana wa jami'a masyayina alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Doa pulang mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreasi anak TPA. Kepada adik-adik yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. شخبط شخبط لخبط لخبط مسك الألوان ورسمها الحين. شخبط شخبط لخبط لخبط مسك الألوان ورسمها الحين. أعمل إيه ويك يا حماد اللي عملته ده اسمها. أعمل إيه
yang kami hormati, demikianlah tadi acara yang telah kita lewati. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami di sini sebagai muqassimatul auqaf, apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon maghfirahnya. Akhirul kalam, ila liqa' ma'as salamah.